Kimbingelele babukele emakhaya belela phansi ohlelo lethu umgwazela babukele emakhaya bingelelo yanaki ingwe edle ezinye ingane babukeleke namhlanje ke la sibhalele umfethu wasocela simsize unenkinga nomuntu amboleka imali kodwa ke babukele nani ndazi anginamaningi ngine ngamaningi ake sizwe nikuyena umfethu ukuthi ukhala ngani bafo njani yaphila hayi sikhona ngibafu ngibhalile la ohlalweni ngoba kunento engihlupha endlizweni sesiside futhi isikhathi engihlupha so ezingihlupha endlizweni ngithi angiyibhalele ngoba nokuboshwa ngiyakusaba ngiboleka umuntu la imali o2000 owumfowethu umngane wami nje kade ngimthemba ngalendlela ngithemba ngimboleka imali hayi bevamisela ukuthi sibolekane ephinde ikhokhe ephinde lokho ngithemba lokho angazi ukuthi njani kanti eshuthi bese qala ukuphuza sakhona nomama ekhaya emva lokho bese ngibuyela ngizofuna le mali ngoba ngingangenzela ukugodwa ngemakhaya emva lokho uvela ufuna ukungishaya so sesisikhathi ufuna ungishaya egcineni ukuboshwa uma ukuthi mina ngiyamshaya kanti imdala kunami yabo sengiphathe kabuhlungu kakhulu enhlizweni kade ngithi ngile ngizama ukuthi uba uzongisiza kwazi ukukhuluma naye at least ngoba uma uyithi uyachazela umngane wakho uhlazela omunye umngane wakho uthi hayi kwakumngane wakho nje okay hayi mfethu ngicela ningisize ayike inkinga ke bengicela ke mfethu sike sinikeleni khona ke siyomuzwa uthi yena uthini angiyani ule negate alright khona le nto hayi asingene nje ikhona la ikhona alright uvule negate ngikho ngani ukhuluma nazo ngoba ayisengathi qonqoza ngoba maphala Qonqo sisile yebo baba njani khona yaphila njani khona yebo kwenze njani hayi baba size kuwena hayi bo manje ngifika seniyithimba nje uyamazi umfowethu yebo umphathi ngiyamazi yini pho manje namakhamera kwenze njani sicela ukungena baba ukuze sizochaza kahle ukuthi size ngani ngichazele mina uzozwa mase singenile ngenani ke madoda kodwa ngiqondi le ndlela engena ngayo hayi asizile kabi asizile ngokukhulu kudeka nje okay ngingazinutho mina okay sicela soxupha kanje ayikho inkinga cela ukuhlala la okay baba okay noma hayi baba ubaba angasicuphela la ukuze kungabi ukuthi mhlambe sizonqhatha cha sizozama ukuzolungisa isimo baba sicela siphambele isihlala sicela sibeke khona la okay hawu abangoba madoda baba njani hayi kodwa kuyona indlela yokungena emzini wendoda lo yebo hayi cha sengikhuludeka niphethe amakhamera kwenzekani alright sicela namaphoyisa sicela sixoleleke kuleyo ndawo baba kodwa besihambana nangu umfethu uyena umfethu obesicelile osibhalele wathi ngenani ngalendlela cha abangoba bazokwazi ukukhuluma nami sizozama ukuthi sisize umfowethu bafika nawe yebo mfana besengihlulekile baba qale ngithuleke mina baba before size singene siye phambili mina ngingwenye lezinye ngihamba nomfowethu la uze mayelana nodaba lakhe lokuthi niyakweletana wena naye kodwa bengicela ukuthi kube uyena umfethu ozochaza udaba ukuthi kwenzakalani baba manje nina ningenaphi nina cha phela baba ngithi ungicela ukuthi ufonelile ngesimo sokuthini ingcobo ngiyakuhlonipha ngiyazi ukuthi ngicela mfethu uliqala udaba eqaleni ngiyakuhlonipha ngcobo ngiyazi ukuthi umdala so sike sizwane nawe ngiyazi kodwa bengazi ukuthi ekugcineni uthi wena ubusunenkinga onayo wagcina besibolekana imali unginike ngikunike kodwa manje ngendlela osiwenze ngayo mapholoba hayi sekuwesi mapholoba ngithe ngami ngobuya ngoba mengifika kuwena uba nolaka ngicela into serious imali yami ngakunika ngcobo u2000 ngangikunikeni nini manje ngcobo mhlawumbe ngithi kuyaphela manje 4 months kanti wazi kahle ngisebenza ngcobo kuntswempu ngcobo ngempela okunalokho ufuna ukungishaya kanti umdala ngizothi mase kushaya kubeka isandla mase uyambophisa mina ngiyasebenza yini so ngoba abantu ke la liveni ulandile ngcobo ulandile iveni leli iveni ulandile belihleli kumakhenik ulithatha kanjani kumakhenik ayiphilile le moto kumanje kufanele ngiyidayise ayiphilile fanele manje imali kodwa ngoba amandla nginawo fanele ngoba egcineni kodwa ube nendlela ukuthi ukwazi ungikhokhela imali emsengikhathele yabo njengoba ngibhalelela ngazama ukuthi imali ngokhokhela imali maseyikhona ngiletha abafethu bekwazi ungikhulumela sengikhathele ngoba ngicela ukhulume nabo ngoba nokubopha ngiyabona ukuthi ngeke ungisize ngalutho umdala manje kungifikela nethimbi kona kuzokhokha imali yakho cha baba hayi kabi hayi ukuthi ufike nethimba ngoba sizokuhlasela akunjalo
thina size la ngokuthi sizoza udaba sizwe isitori sampowethu siphinde sizwe sakho ukuthi mhlambe yini ebamba ubaba ukuthini abuyisele phela inkombo zomuntu njengoba ekusizile umuntu angithi ekusizile singabolekana imali nawe uvele goloze kanje bese ungifikela nabantu uvele goloze kanje ingakho ngifike la ngixoshwa yini abafana babo ngizofuna imali engiqhathe nalabafana babo afuna ungishayisa ngabo naye mdala ngemhlonipho kodwa manje hayi ngeke nje sengibhalile ngoba ayisengikhathele baba akwenziwa kanje kwenziwa kanjani ke baba mhlawumbe usitshela cha kufanele ungilinde wazi ukuthi u4 lenyanga nje angithi yabo nje biphela yes4 uyoyikhokha ulanda iveni ngiyezwa ukuthi uthenga injini entsha bazoyikhokha labangani bakho le mali labo fika nabo hayi ngoba ufanele ukhulume nabo ngoba phela ngibhalile mina ngizama ukuchaza kubantu ukuthi umhlaba wonke uthi nginenkinga phela ngeke umdala njena egcineni shuthi mengibeka isandla kwenu uzongibopha so ayingeke ngithanga lidlulisele phambili kubantu abakho mhlawumbe bayongisiza ngoba kade lento ingidla phela thina baba makuukuthi kanjani sothatha yonke into la endlini makuukuthi ngelungelo likaba angizwa ngelungelo likaba angithi wena ukweleta umuntu ngole 2000 2000 ngathatha yonke into emzini wami nayi nemoto singayiphusha siginqa sihambe nayo ngcono iyopaka kwami ngoba phela u2000 ngobo njengoba uthenga injini entsha ubungangikhokhela u2000 hayi wena izinto zithatha ngenye indlela manje uyabona uthenga kanjani injini entsha ubungole 2000 4 months njobo hayi ngeke maphakathi hlonipha umdala akahambi kanjalo nalo 2000 okhuluma ngawo wakusewona 2000 wawungikuthi uwodwa ngosimo sokuthini ngangithe endlini vele umama kwakukhona into ekade short ngane kufanele ivuke ekseni nakhona eclinic wanginika ukuthi shoot imali ke sekusele u1.8 nakhona sesisithi isikhathi kodwa ngcobo ngiyabekezela bengifika la uba nola futhi ulaka lakho ngiyabona lengikholele police ingakho ngivele ngacela abafowethu ukuthi ngathi ngithe base bengithumelela ngeyingcingo saxhumana ukuthi bazongisiza ukwazi ukukhokha imali yami ngithathe something eChris Ngcobo noma kuphusha iveni lo noma kube khona something wena baba angithi uyachaza ukuthi something intshekile baba something intshekile okay akekho uyazi naye mayefika ngiyamtshela okay ufica uphuza ugoloko njalo nje ngampintsheka kanjani kodwa ukwazi ukuthenga nanokwazi ukuthenga injini ukodwa wazi ukuthi ugwele uthenga injini izolo entsha ngitshele umsayi lapha amanga la alona iqiniso lo ilona ngco akulona iqiniso ilona ngco izolo ethenga engine ifike nongane ayifikanga ngemoto izolo engine ngiyibonile yafika la ayifikanga izolo usho ukuthi wena usuzokwazi yonke impilo yakho ngibhekile ngoba uyangikoleka ngalo 1.8 cha phela ngeke we baba ngicela ukubuza kahle ngicela hayi ka uwenza ngazuthi ngicela ukubuza ke okay let's say ke mina let's say wena ngitshela yona le uyibeke einyaweni zami mfethu awusebenza unalutho wazi kahle ukuthi imali engaka ihleli kuwena ngeke ngakubheki phela kumele ngikugade ukuthi ngempela lento isho iyona yini umuntu ngisebenza ngayo kufanele ukuthi ilunge mase kulunge yona ke bese ngikwazi ukukukhokhela kanjani ngeke njalo wena Ngcobo uyazi ukuthi uyarentisa unazi iqathi kade kuphela inyanga manje Ngcobo umhla kabani namhlanje umhla 3 namhlanje inkinga wena ufuna ukuyithenga lokho lokho emva ngifika ungitshela ukuthi ngizoshaya abafana bakho kanti yini baba uyalwa yini uyalwa cha mina nene nilwayo ngicela ukuthatha iveni yazi baba mina ngicela ukuthatha iveni ayingeke ubaba engazithi nginenkani usukha kaphezulu kakhulu ayikho into ngeke uzothi phela uzothi mawukuthi meselethe imali khuluma 1.8 lo khuluma ngawo uzothatha iveni lami phela Ngcobo ngeke uthathe ukade uthenga injini izolo imalini injini ngoba injini ama second hand aleze moto I'm sure ukuthi iqala ko 18 kuyanyuka ngeke mapholo bafetha ngeke hayi kusekunzima kakhulu ukwazi ukhipha u18 kodwa mhlambe leso 16 or 18 nje Ngcobo fethu hayi awenze ngendlela ngoba fanele ngithole something ngeke ngihambe ngaphethe lutho la endlini ngizothatha something hayi kusho ukuthi phela wena nje nibuza ukuthi mina ngiyalwa yinini nilwayo hayi asilwi ngizothatha something yini baba wena usuyibonile ukuthi siyalwa njengoba uthi siyalwa yini esesiyenzile manje ngizothatha izintshenti ngizothatha impahla zakho uzoyithatha mongena imali impahla izophuma makuukuthi imali awunayo
sasikuvumelene kahle nawe ngoba sizwana manje usungifikela nethimba asesezwene sewufuna sesisithi isikhathi ngoba yakhumbula ngenyanga edlule eyesibili lenyanga bekwe yesibili angakho wenini ngathi ngiyakutshela ngifika kuwena hayi wangibhekisa le ngiyasho ukuthi yazi ubaba mdala ngoya ngangilosinikana ngoba ubunonginika lo uthi ngifunile nomuntu kwa manje ngendlela hayi baba ngeke hayi nje ungibonile ngibhalile ngicela abafethu bengikhulumeleni naye noma ninginike something ngeke nje ngikwazi ukuhamba abafethu ungathatha ngalutho la yayizwakhe and sekuyaphoqa nje basengenelelele nathi baba ukuthi khona kumele kuphume la endlini esihamba nakho asikubuzi ngaloko siyakutshela screen ngathatha noma iscreen lesi esaba hayi khuleka baba kuningi ngapha ngekona asingenile ngoba asingene sithatheni something ngoba ngeke kuyaphoqa cha ngeke kwazi ukwenzeka ikhona yini hayi wengoba izokwenzeka ikhona imali shuthi kumele sithathe nginikezela usuku enobuya ngalo ngizame hayi ngeke sikwazi isikhathi side ngoba imali usuku ke awusichazeleke usuku ukuthi iluphi lolo suku othi silinde nikeni lenyanga imake baba imake cela ngithathe something eclass wena baba wakwazi ukuthini ukwazile ukuthi uyolanda imoto la dikhona angithi utheba wathenga nenjini ngitshele ungitshelile on top of that wathenga nenjini kodwa uyazi ukuthi le njobe le moto ibikumakhenika isanda kubuya imakhenika uyilande ngemali iyahamba le moto uzoyifaka injini nayo nje emva kweli uyifihle nayo imbozile lapha nje hayi ngathi wenze mawala lezi zinto zakho hayi wenzoba wenze ngamawala wenzoba mina ngihlonipha and into enkinga injini izosebenzisa bese asithathe nayo iret unayo lapha ekamereni ngithatha wifi wakho makunjani kanjani hayi akulungi moto hayi wenzoba ukanjena asilwi phela ngithi wena engazothi uyala vele sethatha so sayithatha ifoni sayithatha uhifi ngitshela singene ekamereni sithatheni no sofa futhi singawuthatha ha unane safe asithathe njobe ivaliwe hayi ngeke ngcobo ngicela ungenele ngithatha baba isafe sithatha ivaliwe asivula asangithi asiyazi iphini yebo uzothi yena ke esekhiphe imali yani yakho umniki safe yakho nefoni yakho ngithatha isafe yeah Usho nomuzi ngifuna usale udibhika niyazi into ezilapha phakathi kwesafe angithi ke yona ke into senzela kona baba phela ukuthi ke wenze sure ukuthi ziyabuyela imali u2000 ngiyondaba ukudlala wengcobo izobuya imali yakho kanjani hayi kanjani singakanani isikhathi izwa ke yamuza ukuthi angifuna ukulinda asamsothatha something kuyaphoqa ukuthi kumele kusixosha la kwakho baba hayi kabi ungasilwisi nje umdala asifuni ukulibele sibambana nawe la endlini hayi njani ngendlela enibona ngayo madoda imali awunayo ngithi anginayo imali unayo njengoba kade so angithi uthi senze mina ngifuna ukuthi baba yonke into ihambe ngendlela eqondile baba imali yomuntu awunayo angithi njengamanje wenza kanje khuluma usufika sawempi hayi ngizothini cha ima baba ukuze siyeni phambili nalento esiyenza la imali yomuntu nayo noma awunayo manje anginayo imali okay baba ayikabi ngale kokuthini ibafo sizocela ukuthi ngizothatha naye half at least noma ile hayi we baba ngathi unanephi nganyana usondele mfethu baba sicela ukuthi ungasilwisi asilwe nawe sicela ukwazi lokho nolaka noma ungambuka asina thina sisebenzi sicela usondele baba woza baba sicela usukuma ungaze kuthiwa sitshontshe something umdala mongaba inganani isikhathi senginika imali yami asitshontshe siyathatha thatha ifoni naku baba nayi isafe la woza baba woza sondela ima baba mbambe ngapha ngothatha khona ne laptop lento niyenza amadoda ngizanga hayi bot me ngiyothatha laptop thatha nesafe ukuthi lento ibiza le mali ukuthi khonani la phakathi sesiyobona phambili ungathatha khona imali memba ngicela asambeni kodaya azobamba laptop yabo baba ukuthi khonani la phakathi ngeke ayivule ngoba iphini yesafe akayazi asambe baba sabe hayi siyabonga wena uyothuthuthwa la bese imali baba ngicela
sicela kwazi something ukuthini asilwi nawo bafo nazi masubuyise imali uzobe usuthola into zakho mawusubuyisa imali uzobe usuthola into zakho hayi kahle mina bebo abantu ukuthi nginivutshulule ngento hayi nje nakilento ngamangifika uba ushayeleni benomfazi wakhe la baba nolaka kanje asiyobona baba sesiyozwa ngawe thina asamba ayona into ezokwenza ukuthi mhlawumbe hayi ayikho inkinga lungile ngcobo wena mase unemali ngeke ngidayise impahla zakho akho mpahla ezodayiswa la sambeni Bahamba vele ngemakhaya ngakufonela ngacela ukuthi ngiye emakhaya wena wenza njani wagijima wotshela uma wathi sengafika manje so indaba uzosho sengasekho mina uthi sesikhona ispace sengazongena ulinda mina uthi ngigijime ngemakhaya kahle kahle imali yakho ngiyabuza ukuthi uzobaphatha imali yakho ezimini eyilalela ngizobaphatha yonke into uzobaphatha yonke into yebo ngingongijwayele yabo ebhuda abantu ngidinga imali yami awukusichazele kahle hayibo kodwa abantu wangisanganisa wena ungakasichazele into eqondile eshoyo ukuthi imali kasisi ikuphi thina siyeza ukuthi wena uzwa ngabaphathi and siyakuhlonipha lokho ukuthi wena uzwa ngabaphathi kunjani kusho ke nemali kasisi ukuthi kumele ibuyele emuva kumele uzame ukuxhumana nabaphathi ukuze benze njani balethe imali babuyise imali kasisi into eclean nje leyo la ngisebenza kade ngalinda mina mangifaka umuntu emsebenzi yebo hayibo baningi lucky shiyana ngelakhe umuntu ihlala like hey webhuti abantu nginika imali yami okazi ungitshela ukuthi hey webhuti okazi usho ukuthi kushana ngelike kwamele ungijwayele seqaleni ungangitshela ukuthi kushana ngenhlaka zabantu manje uthe awuzi ngibuza ukuthi uthi kushana ngenhlaka zabantu kanjani kushana ngenhlaka zabantu kanjani asi uthi kushana ngenhlaka zabantu azangasho ukuthi uyambona ukuthi naye uphakamelwa umoya ngoba ungitshela lento angitshela amasimba amandla wakhuluma kodwa nawe bangase uyibeke einyaweni zakho sisinawe ungaphakamelwa umoya ayangitshela lo mina imali yakhe ngiyazi 2000 rand but ayikho kumina ayidliwa ngemina leyo mali webhuti uthayidliwa wena kanjani imali ngayinika abaphathi noma ngayinika wena ngithi imali ngayinika abaphathi noma ngayinika wena na imali ngayinika abaphathi bakho noma ngayinika wena wathi uzongifaka emsebenzini so akwazi ukuna ngibuza ukuthi imali ngayinika ba imali wayinika ba ngayinika ba imali imali pho abaphathi bahlangana phi la iningi nje lento yabo sisi yehlisa umoya lalela mfowethu yazini asilwi nawe la kumele uqonde lokho into esize ngayo la imali kasisi imali yami ngisifuna imali hamba ngezwe kahle lo bhuti manje senze njani ke thina imali hayibo uyazi wena ucathi siyadlala ngiyakubona upholile nje yabona ukuthi sishiseleza ibhuti no kanjani mhlawumbe sengingazenza yona imali ke mhlawumbe niyithole leyo mali kodwa imali anginayo hayibo noma ukuthi ujwayelana kanjani lo ngithe ngicela imali yami sidinga imali la ukuze singaxabani nje singamane kubangeke umsingo la khipha imali awumyeke sisichaza hayi Siklasele mina asikhlaselanga sodinga imali yami ngiyidinga yawazi ukuhlasela into enjani yawazi ukuhlasela into enjani ngempela ile nenzalo manje yini esenzayo manje la endlini yami yazi mfethu wena uyasiphambanisa usiphambanisa nabantu abakuhlasele nabantu abafika kahle bezofuna something sifuna imali kuphela kwena uzofuna something yebo kasisi mhlawumbe ke mengahle ngehlisa umoya uzongizwa kahle sizocela imali sicela imali lalela ke yazi nje ukuze siphume kahle nje ngokuthula cela usinike imali cela imali yami iphelile nenyanga mfethu enye into ke isikhathi ngilindile mfethu kade inyanga iphelile uhola mihla namalanga uyadawa into yazi uhlezi udawe nabangani bakho mengifika la ngizofuna imali yakho uthi naso ke leso stefe sentombazana ungibuyise ngabangani bakho mina ngizofuna imali yakho uhlezi ungibiza ngestefe sentombazana ngizofuna imali yami ubhiza ngisineke uzothi wewe naso leso stefe sentombazana ngaze ngasenza ngifuna imali yami ukuze ngingabi istrefe wena ngicela imali yami ngiphumeke kuwena into aze ngayo sisi wena ufuna imali yakho noma yebo ngifuna angisafunga lo msebenzi sengicela imali yami kade ngali ngithola imali yakho sasifumele ngithi ngicela imali yami kade ngali imake sisi khona iphuza libeka ubhuti wena bhuti kambe ubuthini ufunani noma ufunani ufuna imali yakhe noma ufuna umsebenzi mina ikuphi ongakuphuthumisa kusisi iqala yebo khona namhlanje anytime bayazi nabaphathi ukuthi once kwavela isikhala yimina ne-client ozofuna sasingana isikhathi ngilindi njengoba nithi angibhekene umuthi khona something esizoyenza ngiyabuza hayibo yabo mfethu
thina kahle wena siyakubona labantu abezile ukuzolwa nawe la bazosiza wena ukuthi ukwazi ukhokha imali yami ngifuna imali yami wena thina yes ngifuna imali yami ngifuna imali yami babuye bazoyifuna kumina ngithi ngicela imali yami bo senzeni kokheni nini ngisacela imali yami sikhokhe thina kuyena ya kunjalo and then mase nikwenza uyifuna kumina oh sithi nithi ngikhuluma nani madoda khuluma nani ke manje bona ngubhuti abantu yibo uzokuhlangisa mina lo bhuti mina wesisi ngifuna imali yami wena ngithi ngifuna imali yami ngifuna imali yami wena ngifuna imali yami ngifuna imali yami ngifuna imali yami eba fasile nawe ngifuna imali yami asile nawe ngiyenza kumina ngifuna imali yami mina ngiyakubona uzosangifuna kobhuti lapha ithatha nganginike bona ubhuti imali yami anginike wena anginike la imali anginike wena bona bangani bakho ngithi anginike wena la ukhokhele bona bangani bakho anginike wena uyayisa imam nye khala phansi anginike wena imali yami khala phansi mye anginike wena wayinike wayinike ba ngithi athi cela ungifake emsebenzini wathi ngikunike imali nganginike imali sokunzima manje uthi ungifake emsebenzini sengifuna imali yami manje phutha lami ngicela imali yami phutha labantu iphutha lakho phela kade ngalinda sesisithi mina la hayi mhlawumbe usabhemisa ngiyakha mhlawumbe yona lemgulisa lalela ke mfethu ubhemile wona namhlanje noma ubhemile izinto azoyithatha izinto azoyithatha usisi la abhemanga lo uzothatha izinto eyiweta sisi izinto ozoyithatha la endlini ziweta u2000 rand before umbuyisele lo 2000 rand wakhe kumele umbuyisele mayise kubuyisela mayise usisi mayise kunika imali malini 2000 rand asilwi nawo 2 onabo 0 about 3 ma uthanilwe nami nenzani manje asilwi nawo sicela imali asilwi nawo okay weba bafo sizocela ukuthi siphinde asathatha kumina bheka lapha bheka sisi la ngazi ngalinga umhlabeni ukuphi okho okay na amafoni hayi ima ibuye ayikayilwayo lo ulwani asili nawo fuck you man